pagi, good morning guys sa Pakariba. Semoga sehat semua dan selamat berjumpa kembali. Dingin guys, dingin lagi tuh aja ini guys. Yang kemerkan tanda terus itu guys ya. Ini jalan dari Palopo menuju Rantepao. Weh, mali om so tipitarong guys ya, weh. Waktu mau mana itu mari nanti guys. So, pancet. Tampur ke saute guys ya. Makaramalyo. Oh. Alala. Tanyar ke Jepang saute guys ya. Tirong na tao to guys, sisama ni tirong ta. Oh, lepas ke Pantemo. Lepas ke Temo guys. Tamar kapasat tirong te berkelana wala guys. Oh, rupanya tayo bila malikan sola te tirong
tandun nabila ulama laga poliomi lama laga poliomi tetedon tarangga tanduna naba bocco palasana nama bocco palasana bila weh kopol juga sih nakalando talona tarangga tanduna pasangan na tirong sa utigis din tulisan na Diyos ang pinati pa dahil isang basay yung kumirkan tandegis menuju arena guys. Resan jaringan guys. Tuh boleh kuya te jalan pelopo nak karangking ilu ya jaringan pemirsa. Ini pengaruh ya yung may perbatasan. Oh, tasir katulad di tilong ati kembang kita dong guys ya. Tara le.
Uy, ayam be. Tidon na taula malimalaga. Oh, tinggal rakit lantik sih. Kita auto arena guys. Wah, ada temannya. Bendo tayo di kilala ito. Sino to? Wah, rupanya kita bisa di sini, guys.
Oke baik, sampai jumpa. Nom lalo lang ang tita, marikilala iti siya at layo siya, meron ko lang nanti. Leon
Boneke kasar. Oh, mobil lah. Pinjam topi bisakah, Julius? Topi apa, Om? Siapa berketih? Oke, baik. Jauh perjalanan, guys. Kita menuju Kampung Lebon na, guys. Ini po kami rekatayam tiro Kampung ng Lebon na. Ewan ko nagpatirong kami. Licin tanjakan, guys. Licin menanjak.
Tabi liu. Tabi om. Oke bosku. Oke baik. Ah, tadi kejaring.